ناوەندە نوچین ئۆریەنت نیوز بولتەنە کوردی بەر باش. هێزن کۆبانی و جەزیرە گەیشتن هەبوو بارگەهین داعشێ لە هەندر باژارە گرێسپی ئارمانج دکن. لە کۆبانی تەقین و دوو کارمەندین تەندەروستی ژیانە خۆشدەستدان و لە ئەفرینێ لەشگەرێن تورک دەکوشتنە وڵاتیین کوردا بەردەوامن. به فرمان اسد سرک وزیر سوری سردان قامشلو دکه و یونانستان بهتری 2000 کوچبرین سوری پیشوازی دکه. شروانین یپگه و دجبریا سوری جریزگار کردن گریسپی نزدیک دبن و دناو باجروک داجی تنه 105 چکدارن داعش مانه. شروانین یکینه پاراستنا گل و برکان الفرات تنه کتن ناو کلان باجار گریسپی و آماجه گرتن وی باجروکی زیادتر تربن. ده چاردی حزیران برکان الفرات راگیهاند کو شروانین وی کارینا 20 گندن دند در دورا گریسپی آزاد بکن. هفدم روانگاه سوری یا مافی مروان دا خویانی دا که فروکین هف پیمان نابنتوی اتومبیل که بمبکری یا چکدارن داعش لباشور رجلات گریسپی آرمانش کرن. لگوری چاوکانی نافبوری نهاتن 105 چکدارن داعش ین بیانی دناوا گریسپی دامانه تشتی کو چکدارن سوری و عراقی رویانه ترکیه جالیه کی دن و پرانیا دربدارن کو لسر سنور گریسپی و ترکیه عاصمه بون ده درباسی ولات نافبوری بون. پشتی رزگارکردن باجاروک سلوک یا پگه گریسپی کجسه آلیان و آنها دورپیچگیریه تنه دیمینه آلیه سینور ترکی کو چکدارن داعش تیدا ودکشن. نوچگیهان ما اکرم صالح جانیا شر او راپور جمره آماده کریم تماشا بکن. پشتی رزگارکردن باجار سلوک بتواهی یکینین پاراستنا گلیه پگه بر بگریسپی ودچه. د انجام ده گله گند هات رزگارکردن و گریسپی کت د انجام یکینین پاراستنا گلده. گوش سی آلیان و هاتیه دور پیچ کرن. هر وهای پگه در بینگران لحظین داعش دخه لدست پیکا باجار گریسپی جالی روجهالات و حیان نها به حوال بر به تلعبیات و هاتن نه دست پیکی بندواری دجمن هبوکو اپراسیون لباجار سلوک شه ببه بس اف شوازه وکی شوازه که عسکری ما تنی باجار سلوک دور پیش کرد مدزانی همی ماین کرنه نه چتات دنین تنی ماین کرنه و عربی سیارین خواهی بمب بارکری همی دور دهشت نجب خانه خو و روینه فروکن کوالسیون ناف دولتی بتندی بارگهین داعش بمب باراندکه و ساجی بجداری لیواء التحریر و ارتش آزاد گرنگ بو دوی اپراسیون ده دملی تل ابيض ده افيرو ايرو درو ام دخطا خطي دنسر سي هلا ام مدس بكري هلا سينور وهلا تبي هورتي وهلا سريا رقاي مرسون قرد موان خستيه هندري چمبري ده دوی چمبري ده موان وقمنا وان فتساندي هزین داعش پاش ودگرن با آلیه سینوری ترکی و سیاستا چندنا ماینان لسر ریان و دناف زادان ده بکارتینه. پشتی رزگار کرنا باجار سلوک بتواهی جهل کینین پاراستنا گلیه پگه و ادی پلانا وان اوه گوبر خوددن گریسپی تنه 1 کیلومتری آنا امدوری گریسپینه گو پلانا کینین پاراستنا گل اوه گو باجار بتواهی پاقش بکه. اکرم صالح اورینت نیوز گندوار گریسپی ده هيا ما بهتري حيشت مهاندا فروكين هف بيمان نابنتوي ريخستنا داعش لدفرين كردي آرمانج دكه هربوسا زانياريين بريگران جهاندن ريخستنه اويك بريوا دچه به هفكاريا دگل هيزن كردي جيا پگه و پیشمرگين و و دبا سدم كوش سركفتنا لشگري يه كردي به پیشوا بچه دروژن داویج مهانه 2014 بالفرین هف پیمان ناف دولتی به سرکشی امریکا نافندن داعش لدور کوبانی ارمانج کر و اف ارمانج کرن پرتر و بهستر بو پشتی کو 105 پشمرگه تفچکین خواهین گران دریا ترکی را درباسی کوبانی بون و اف یکتب واتیا کو هماهنگی و کوردیناسیون به هولیر را خورته
أفبويا نازي حشت مهان فروكين هف بيمانا عربي وناف دولتي لدجي داعش جا زمان روجافاي كردستاني دانا كتنا وبسدان كاروان وبارجه ونافندين داعش لدفرين كو يبقى بيرا شردكا أرمانج دكا نخاسم البارجهن سركا لقندواري سريكانية وك مبروكا تلخنزير وعالية هروها رولا فان فروكيان درزقار كرنا جاي كزوانان دا ديار بو كو بارجهك استراتيجيك بو جدا عشرة الجور شارزاين لشكري دبيجن يكو أزمانا زفت دكا خاكيجي دقرا للهمبر فان إيريشن دجواركو بالفرين ناف دولتي بين نافندين داعش أرمانج دكا يبقى لسر عردي بهف بيمانين راهف كارا و كورديناسيوني دكا و شركي تكوزو زيرك بريخصنا إسلامي لسر عردي دمشينا و سركفتنين جرنج وردقرا آزاد واشوكاني أورينت نيوز بله تماشاوان هجم هجم برای خوابدن انیاشتر جگری سپی لگلمه حقی کوبانی فرماندار برکان الفرات برز حقی تبخیراتی و بولتن خویای کو باجار گری سپی به تمامی هاتیه دور پیش گرن جالی هزن ووا و هزن یپگوا گلو چه هرگولین بهتر باتهنه مزگینی رزگار کرنا باجیر و کنگی به نابی دنباش وراج حمود داروان ورا آن وکی اون زانن حملات مزن دست بکر هم عالی کوبانی دا هم جیج عالی جزیره دا اف به هیزکی هردش هم هیز یپجا و هیز برکان فرات و وقت اینجین هردش جیش الحر یعنی فصائل الجيش الحر بله ده انجام دا هیرو هیزن جزیره و یپگه گیشت نهزه بری ساعت فلان یعنی تقریبا تشکی وسا بله نه به تمامی تل ابیاد کتا در پیش کرنه کی پر قوت و عالی شرقی دا حارتك وجرت هذين يفجأ وخصي دسا أنا فرشنجي دوام بكيا. بله گرک و تاخن هیلن روجهلات کتنا بندستن ودا گلو لآلیه دن داعش خبات خود شود که هن آلی دبیجن کو تی رواندن جالیه ترکیه و هنگ دبیجن کو هجمارا چتین داعش کو دندر دامانه تنو 105 کسی در باسناکه چه هرگولیم بهتر لسر ویکل باوه هنه يعني اما اجماع روان بالضبط نظانا بالتاكيد نظانا لهنا اما قاعديني بيشكاكيدين يعني دخواستن او بكن وصف جناف دركبن او چنبر دركبن بله قوات يعني هوالا اللي خص خدانا هنا قندان وصا كاتنا روشكي فرزوره بله فلسطين كيواني هاني هاري قوتنا عربي تقمنية حاضر بكن وصا اقاهيج مرتين اشتا نيزي بينشاش عربة حاضر كرنا تدبير مجي لقوعوي يعني برخورتن وهنا هاري زيدا آلية تركي وان او دكي يعني ما هيرو دربي نيبرو ما بيز بو شاش نيزي سيردا عربات سيردا عربي سرين مازن درباسي اوه بنا درباسي تل اوه ده بنا افنان قالوا چتي دايا اموين زانن لي تشتكي كو ديار يعني روشكي نايا حزم كرن نايا راكرن جالي تركادا پر اوكي مازن نشان ده که حقی خویا کو هفریزیک دنا برا چکدارن داعش و ترکیه ده هل و بارید خواستم تشتگیدن جواب بپرسم گلو رکبریا سوریه لشگری دبیجن کو هزن برکان الفرات و یپگل وان دوران لگری سپی گلو عربان و ترکمانان جوی ده در دخینن به بیانه که و داخست بون گلو هلوست اول سرویه که چیه يعني ام في ديفيجن ثاني وان دا نخصنا اف حركات الاسلاميه داخلنا بري في لتشاي كزوانه ائتلاف اجي داخل ام في جبو قال سوري جبو حمول كاسن ديمقراط حمول كاسن بن ظلم و كاسن دكتاتور دا ام ديفيجن مقابل 100,000 جار مقابل يعني ايرو داعش سير بي سوري بر كاسي تشاك نقود كوباني يعني كانت مابو حارتك بحارته بيتاني مابون بحزارة إنسان حتى بصد حزارة إنسان كوش بو كثير تصريحات تشك نقود وإنسانات لتشارشا راقي وتل أبيض أو كرن إدعاين مراسن إدعاين خدمتي تركانو وداعش دكي أب كثي وصل دكن يعني
مباشر نه داعش بيجي لبردف كداعشن في بله. ام وكي جنياتي ددن قال سوري قال عرب قال كود منطقه دا جي عندك هيرو سركتني مازن دسي هزكي هردشت او كرنا تي بيكاينا بله. اثر كابتن مزجني جحمو قال سوري ريا وفسر كابتنا بقوة خدد ان شاء الله وي دوام بك وحطاني كو جيك وداعش كده هذا ابسر كابتن وي حطاني وي دري دوام كيه بله بهيفيا سركفتنه ما جاي نراسن ام هيفي دكن حمو كاميروان كافين سربقات بله. كافين ديمقراط انسان مروفخاز ورن صاحب شر دبره ورن مزبكن قائد ادعاء شقاسي راسن یا نراسن بله بهیویا سرکفتن ما جوارا برز حقی کوبانی فرماندار برکان فرات جبو کردبونا دمه گلکس باس بله تماشاوان هجا دیسا عمل گرسپی ببینه وجاره لسر سینور ترکی والگلمه چالاکوان سوزدار اسماعیل سوزدار تب خیراتی وی بولتنه گلو روشا او کشبر نهانا کو درباسی ترکیه بمون روشا وان چاوه بله براستی رو روزا سیانا کشبرین کجی باجار گریسپی هاتبون سر سینور همبر باجار اخچقلا آها ترکیه زیواری کو تنگاهی که براستی دیبینن نه از سر سینورم دیبینن چاواز زیواری دیبینن ایرو روزا و سی زارو گنی زرگوش نچک جیانا خجدستان جبر کو بتنی گله کی گرمان ها باجار اطفال اخچقلا آفتنا بو خاردنا بو سی زارو که جیانا خجدستان ساعت 12 حکومت ترکیه رو دری سینور وکر مزن گریسپی و اخچقله گفتن برا کشورنا در باز عربی خواه کنن احیانا در باز بنا ساعت 12 حیاوی بلتانی ورا در دری فکری نام دیبینن در باز بنا نزدیک 4000 کشور نه گور یعنی گور امز دیبینن کو برسه مدانا گفتن 4000 کشور حیانا در واسیه بله سوزدار اتخازم تشتگی دونش تناسب بکم گلو تکیلین حکمات بوان کشبران را چاوایا گلو لکامپان کوم کرنه لچولان مانا آن در باسی باجاران کرنه براستی آنها سربست داره دانا گوتن جوان ای کو تغازن هرن کامپ جوان رو وکری چادر جوان رو وکری ای کو حکومت حکم خواهی خانی ها بگیری بر هر عرفا او کند باجاری بس نها جوان رو کملک ها چید کنه و نفوس ها چید کنه جبر کو سربست هرن باجار ترکی بگیرن لعالی که دیجی تغازن شکریز دلال بکم پر ایسان پر خورد مدین که هاتن اجداعش من کتن ترکی ری خارا کرن یعنی شتوش گریسپی کوریفیان اما دبینه برهزی کردی و با برکان فرد دبینه یعنی شما وقتی خانه نزدیک سینور بینه 1 کیلومتر نزدیک سینور بینه پر کسن کوما کرد مال کرد و وری کرد سالان کرد بونش بردا نه گیری خراکن بر داعش کن هدی خراکن گتوا آتش آزاد لیوا برکان و گلک کس ری خان راکن چالاکوان جگرسپی سوزدار اسماعیل گلکس باس لکوبانی دا انجام تقینه بومبایا که دا دو کارمند تندرستی جیانا خوش دست دان دو چگی هانه لکوبانی دا دیار کرن که دو لانیا رجلاتی کوبانی بومبایا کجالی داعش و هاتبو دانین بلها ورچنا یا پگدا تقیه نو چگی هانه دا زانین که دو بویر دا دو کارمند تندرستی یه ناو زوزان محمد که او سیستر بو و مناف حسن که او آجوکر امبالانس بو جیانا خوش دست دانه و چند کارمند دنجی بریندار کتن او له هاورچینه کوجبو و گوهستنا بریندار نیاپگه و برکان الفرات چوبون انیا شر لسر سینور نابرا روج آوا و باکوری کردستان زیروان سینور ین ترکی ولاتی کی دنج کردن عفرینه کشت چارکوانن ج گوندیان عفرینه را گیهاندن کو لشگرین ترک ولاتی کرد خلیل عبدالعزیز ج عفرینه دما کوی دخواست در باسی باکوری کردستان ببا کشتن پشتی کو گولک لسینگوی دان هر وها همان چالاکان دان دیار کرن کو ولاتین گوند سوان ل گوندوار شران خلیل عبدالعزیز کو تمنوی سو حیصالیا و گوهستن نخوشخانه آفرین ل جبر کو خوینوی گلک هات رجاندن جیان خوش دست دا ولاتین روجاوا روزانه در باسی باکوری کردستان دبن به مبستا پیدا کرنا پیوستین خو ین روزانه ل گلک جاران راستی گلین زیروان سینور ان ترکتن و گلک ولاتی ل سرویس سینوری هاتنا کشتن و به دهانجی هاتنا اشکنجه کرن.
لسر فرمان سروک رژیم سوری بشار الاسد سروک وزیر سوریه لگل 5 وزیر حکومت رژیم اسد 14 حزیران سردان باجار حسکه کرن و الیکارین تایبت بقاسی 1 میلیارد و 306 میلیون لیره سوری بو پارێزگاها سوری آن پارێزگاها حسکه خرج کرن لگوری زانیاریین دوی هاتنه خدا بو پارێزگاها حسکه سرک وزیر ترکی وائل الحلقی لگل هر یک جو وزیرین پرورده تندرستی بازرگانی خواندنا بلند و وزیر براوانی خوجهی سردان ناوند باجار حسکه نویزگاه شانده ناونتوی بو سوری استیون دیمستورا و داخویانیه که در آگیهاند کود دما بیدا دی دیمستورا سردان سوریه بکه و بر پرسیاره که رژیم اسد رارونه بو کو چارەسەریه که جه کریز سوری را ببینن هر وسا و دوی داخویانیه دا هاته دیار کرن کو نیتا دیمستورا هیا کو مجارا پاراستنا سیویلان و توباران برمیلین تقینر به دستلداری رژیم را گوتو بیش بکه بیکو ورن ناس کرن کو اگر دیمستورا دی بشار الاسد ببینه تیزانین کو دیمستورا بری 2 هفتهان بریار دابو کو دو اسد دفج دستلداری سوری برده ده مجارک دندا ده روزا یکشنبه پلیسین براوا یونان راگیهاندن کو بهتری 1800 کوچبرین سوری گیهان براوا بریایوس یا یونانستانی هر وسا ولگوری کو هات راگیهاندن کو بهتری 1400 کس جوان کوچبران کو جگراوا لیپسوس دهاتن و 400 کوچبرین دن جگراوا خیوس دهاتن سروک پلیسین براوا یونانستان دازانین کو ده روزا دوشما بوریداجی بهتری 1300 کوچبرین سوری د دریا ایجاداج عالی پلیسین براوه و هاتن پیشوازی کرن و آنی زمان کو ده هیوا بوریدا به صدان سیویلین سوری کوچبری یونانستان بون. میر پیکهاتین دریزی لباجار سویدا وحید بلعوس داخویانیه که فرمیدا جو خورتین دریزی خواست که تولی هیزن رژیم سوری نبن. هر وسا بلعوس آنی زمان کو او قبول ناکن کو رژیم خورتین پیکهاتین درزی بشداری شربکه و بانگ لهمی هیزن لشگری لباجار سویدا کر کو پیکهاتین لسویدا بپاریزن و هیویا وی اوا کو پرسگریکن دنابارا گل سوری دا چه نبن. درباره روشا میدانی لسوریه و لحلب فروکین رژیم نافچه مزرعه السکر به موشکن گرماهی توباران کرن و لقونه ترای هجمارک مزن جلاشگرین رژیم اسد جدا دبن در راپورا بيد آگاهین بهترم تماشاک لگندوار حلب توباران فروکین رژیم لسر سویلان جبریا دمکه و بردوامه هر وسائر لنافچه مزرعه سکری فروکین رژیمه مالن ولاتیان به هجمارک موشکین گرماهی آرمانج کرن و ده انجام ده 7 کسین سویل جیانا خوش دستان و هجمارک دم بریندار کتن ده همان دمه ده فروکین رژیمه گنده تلقراح و تاخین بابقنسرین بستان الباشا و کلاسه به برمیلین تقینر آرمانج کرن و هات زانین که هجمارک جسویلان ده انجام و توباران ده جیانا خوش دستان لعالیه کیدن لگندوار قنیت رای هنجه در میدانی راگی هاندن کل باجارو که خان ارنبه گلک لشکر و ملیشین بروانی نشتیمانی جر رژیم جدابون هر وسا و لگوری همان جدران که هجمارک جوان لشکران گیهان نفچه بیدجنیا لگندوار شامه ده همان دمه ده هزین رژیم بارگهن ارتش آزاد لگند و باجارو که بریقه نبه سخور و انباطین بچکن گران تو باران کرن لگندوار ادلبه کتیبین ارتش الفتح ده پیشکتنه ده بردوامن هر وسال روجاوای گندوار ادلبه و ده 24 ده مجمرین بوریده هزین ارتش الفتح گندن سراریف جنت القرى کفیر تل خطاب و مشرفه پشتی پفچونن تند بلشکرن رژیم را کنترول کرن و لگوری که هات دیار کرن که ده انجام و اپراسیون ده بدهان جلشکرن رژیم هاتن کشتن و گلک جوان بریندار کتن كتائب سوار الشام
هفدم لباکوری گندوار حمای ارتش آزاد راگیهاند کو هیزنوی خالین لشکرن رژیم لگنده بویدا بموشکین جهنم آرمانج کرن هر وسا هین چالکوانان راگیهاندن کو ده انجام و اپراسیون ده بدهانج لشکرن رژیم کو ده ناوان ده افسر هبون هاتن کشتن او تانها شرلوی نافچه بردوامه دهل حسکه و ببونای سالوگرا 58 لسر دامزراندن یکمین پارتی لسوریه چالاکیک جالی پارتیا دموکراتا پیشورول ناوند جگرخوین هات لرخستن. نوچگیهان مراگیهاند کو چالاکی به بشداری هین پارتی کسایت سربخا بریوچو. داویه دا گوتنک جالی سرکرده پارتیا پیشورو احمد سلیمان هاتا گوتن و تیدا لسر پرسگریک و ناکوکین انا کسر وستیا. ده هفیوینه که تیبدل گل تلویزیون اورینت نیوز سرکرده پارتیا پیشورو احمد سلیمان درباری ناکوکین انا کس دیار کرد که پارتیا وان لگل پارتیا یکتی و بشدار ده کنگره انا کس یو سیمین ده ببه پشتی دروژان لقامشلو لی اگر ده کنگر ده تچاره و پرسگریکن انا کس نین چاره سر کرن او نما تفلی انا کس دمینن اما وک پارتیا ديمقراطي بيشورو كرد لسوريا اف حاضر كرني جوجداتن كرنجبو كونغرس سياسي انجمن اجتماعي كردي ديتني مل سرهبون يعني ما تخص براستي ام كاربن وي حاضريه بكن ام درباس بن كونغر وقال لك يعني تشتيق الوزيبون لبيشا كونغري مرحله بريده ام كاربن وان مساله چاره سر بكن ودوي ديتني دي ام وحوالي یکی تیجی دوی دیتنی به هفر مشترک بون متخواست براستی ام وان پروبلمی گهنه ام بریا کنگره چاره سر بکن دریش کرن او دانستندنه ما نکاری بو مخابن یعنی او مسئله چاره سر کربا مدید امجی وغیری خو ام تفل کنگره دبن آنها لی هگر اف کنگره نکاری به وان که ماسیه گیته در باست بو و تنبونا بریارا وینا و بریارا و نج دست وی بو وقال لك دبو سببك يعني مجلس لجي خد سكنيت كارو خباطا خده هجر او تشت براستي چاره سر نبند هندري مجلسه ده خطريك مزنته پیشيا مجلسه بوي رنگ بره و دیسا بردوامیا کاری خبکو او رنگ باش مواک پارتی سیاسی نافده مدگوت جارك او بخوجي معطله و امجد نافده تين عطلاندش بوجي و نتشتكي باش بقولو به ام آنها جی بهیوینگ ام کاره بن وان دروژه گبین کنگره خود وان بریارا بستیره بریاری چری خستنی بن چه بریاری سیاسی بن ایگ انجمن بدورا خو بدیتنا خو رولا خود ناو ملت خود کاره به روله کی باشتر بلیزه نولو به براستی و جه مخابنیه به و کنگر و زحمتیک مزن جبر دوامیا و کارو خباته ورهب ده 58 سال سردامزراندن یکمین پارتی کردی لسوری درباس دبع هر وسا بهتری سه پارتی دوی روژه ده ببیرتینن لیتانها جبیلی پارچبون جهفکرن و ناکوکی تخواستکن بر بچاو جه کردین سوری را به دست نخستنه و کو تخواستن در راپور جوان کردی ده شروعین بهتر ام تماشا بک دیروکا 14 حزیران سالا 1957 روجبونا تفگرا سیاسی کردی لسوریه یا گوی کمین پارتی هاتا آوا کرن دبن ناوی پارتی دموکراتی کردی لسوریه بسرپرشتیا نوردین زازا یکمین سکرتیر پارتیه و هروها عبدالحمید حاجی درویش عثمان صبری صلاح بدرالدین و هن سرکردین دن و جبرناکوکیان ده سال 1965 ده پارتی بود پرچه چپ و راست اف ایرو اف دستکفته مزن گوچید بن روجاوا و در يعني اف يكش برهمين خباطة سياسي ياكو شبينجو حفتادا بردوام حتى ايرو دقل شكستن دقل بارچبون دقل كتن ورابوني دا اف دستكوتين مزن گو ايرو روجاواي كردستان چيد بن حيواني وي چارده حزيران سالا 57 هاتا دانين و حتى وكايرو
Di sala 1965 de Mella Mustafa Berezanî hewildanê xwe kir got her du aliyan bike yek lê hêviyê wî bicî nebûn û bû sedema avakirina partiyeke din û ji wê demê de taniha perçebûn navnîşana tevgera siyasî Kurdî li Sûriyeyê û ji bilî nakokî û şerê hevdû nakin lewra bû sedem gotaniha rastîbûna tevgera siyasî Kurdî li Sûriyê li cem dewletên eqlîmî çê nebûye. بێگومان دیرۆکە تەفگەرا سیاسی کوردی دێ ئاگو عەمرێ 58 ساڵێ gelek serkeftincî çêbûn belê tiştê dibêjî rastê gelek jevketin jî çêbû dûrbûn çêbû û teaddidîk mufrid çêbû di hereka Kurdî de niha ji mara partiya em nemazanin gihayê çi astê يقتضي أن نوحد جهودنا جميعا. ام li pêş rejîmeke setemkar in. Lewra divê em kar û xebata xwe bikin yek, ji bo em vê şoreşa gotê de bi hezaran şehîd û girtî û penaber. Divê em rejîma Beysê bînin xwarê. Dûra em li nakokiyên xwe vegel. جميعنا لتجاوز المحنة ومن ثم نعود إلى خلافاتنا. Her partiyeke Kurdî li Sûriyê vê rojê bişahî û dîlanan bibîrtîne lê taniha nakokî heye li ser navê Partiya Yekemîn li Sûriyê. Bêtirî sî partî nûnertiya tevgera siyasî Kurdî li Sûriyê dikin û taniha tim mafekî berçav bi dest nexistin û tenê perçebûn û ji hevketin encamê 58 salî ji karê wan e. Ciwan li Kurdî Orient News, Amûdê. Partiya Demokrata Pêşverû li Kurd li Sûriyê li gel partiyên din li Swîsra bîranîna 58 ya damezrandina Partiya Yekemîn ya Kurdên Sûrî li darxist. Agahên bêhtir di rapora nûçegihanê me Sîpan Dîrikî em temaşa bikin. Bi amedbûna rêvenda Kurdî li Swîsrayê û li berdengê stran û Sirûdên Kurdî, partiyên Kurdî mû maxwe ya 58 vemirandin. Bi bîranîna damezrandina Partiya Yekemîn di Kurdistana Sûrî de Partiya Pêşverû ve xwendij partiyan re şandibû û aheng li darxistibû ku hemû bi hev re bin wekî sala 1957. îro salvegera 50 saliya Partiya Pêşverû em wekû şaxê Ewropa û şaxê Swîsra em bîranîna 50 saliya partiya xwe dikin em vê 50 salî cejna partiya xwe em li miletê Kurd pîroz dikin û em serokê xwe Mamosta Hemîd Derwiş pîroz dikin û em dibêjin ew rêya ji merdanî em ser navegerin em ê berdewam bin heta roja dawî ku em armanc û daxwaziyê miletê xwe Kurd û Kurdistanê pêk bênin. وەز وەکە ژنە کورد ئەس سەرفرازم گوڵ ئیرۆ ئەلبێدە حازرم vê ahengahê ez karim serbestî bişteğlim dengê xwe bigihînim hemû gelî hemû welata em karin bişteğlin zehmetiya berê nemaye ew zehmetiya demê rejîmê de nemaye îro em bînin herkes serbest e û herkes karê bişteğlê. Çend kesatiyan gotin xwendin ji Amed Dêra re û daxwaz partiyan kirin hevrêzî û yekîtî ji bo doza Kurdî û alîkariya gelê me di hundirê welat de û hunermend Azad Faqa çend stranên netewî û niştîmanî pêşkêş kirin. Destpêkê de em serê xwe ditewênin ji van hevalê got di roja pêş de a partî damezrandin çi kesin got rihê xwe dana û nenêv me de nehazirin em serê xwe ji wan re ditewînin û ew însanê got îro rojê heta niha destpêka partiyê de dinê partiyê de kar û xebatê dikin ji ber mafê milletê Kurd û serfiraziya milletê Kurd û bigina heqê xwe netewî. Lêbelê ji rexê din ve partiya di sala 1957 de hatî damizrandin tûşî parçebûnê bû, şepreze bû û şevket û bû sedema têkçûna û xêzaniya doza Kurdî di Sûrî de. Xuyayek û Kurd nebin yek wek helbistvan cegerxwîn dibêje eger hûn nebin yek hûn herin yek bi yek. Wek îro çarde hêva şeşan de di sala 1957 de çerxabûrî Partiya Yekemîn di Kurdistana Sûrî de hate damizrandin. û niha ev partî bû bêhtirî çil partiyan û tiştek destê xwe nexistin. Çima afqa parçebûn? Sîpan Dêrkiş Orient News, Swîsra. Belê bûltena me berdewam e lê piştî navberekî. Tevî ku lengê xwe di şer de zirar dît, Dilşad Silêman dibêje ez him pêşmerge me û him zave me.
آلافین را گهاندنی ده دریا هەمی ئالاڤین را گەهاندنێدا ئەم بوەرەنە هەر نوچەیەک gelek şiroveyan dide. اگر تبخوازه ناس بکه شلدورا تا چه دبه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا. شێروان مەلە ئەبراهیم ئۆریەنت نیوز هەولێر. جوان الكردي اورينت نيوز عمودي. محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا. اكرم صالح اورينت نيوز حسكي. جوان ايبش اورينت نيوز عفرين. إمار كرد اورينت نيوز قامشلو. ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين. ولاد بكر اورينت نيوز جميدانا ازادي لباجاري كوباني. بولتانا كردي د اورينت نيوز ده یەک و بهستیە نەوەک یەک و دیتیە هێزن کۆبانی و جەزیرە گەیشتن هەبوو بارگەهێن داعشێ لە هەندر باجارێک گرێسیپی ئارماژ دکن. لە کۆبانی تەقین و دو کارمەندên تەندەروستی ژیانە خۆشدەستدان و لە عەفرینێ لەشگەرên تورکی دکوشتنا وڵاتیین کوردا بەردەوام. بە فەرمانە ئەسەد سەرۆکوەزیرê سووری سەردانا قامشلۆ dike û Yunanistan bêhtirî 2000 koçberên Sûrî pêşwazî dike. دوباره سلاف ده هیاما دو روژان دا شاراداریا گل لباجاری عاموده و به کامپانیه که پاقش کرنا باجر رابو لیدوه کامپانیه دا او راستی هین آستانگیان هاتن وک هشیاری کرنا نشتاجیین باجر جکارین وصاره در راپور جوان لکردی دا شروعه بیتر هم تماشا بکن. لباجار عمودی انجمنا کانتونا جزیره بریار درخست به پاقشکرنا توایا تاغین باجار جگماری هروها کمپانی دروژا بردوام کر تید شهرداریا گل پیورابو با آلیکاریا کومینان. يعني براستي هي دو وشخوا بريجي حواله ما بري ماجي بفي مساله باقجيه رادبون وتقصير نذكرن لي انا كم خوازن دها خورتر بكن جبر ام برنگه کی شهرستانی لید نرنگ ام ملت خوی هشمندی اوی بگهرن او ذهنیا قلبا ام هشمندی گدن تک سری ده حریق خوب بین بر پرسیار ام از وقف سروکا کومینه ام بجداري في حمله بون وحمسها زي حزمه عندامي مجلس يعني قش بجداري في حمله باقجي بو جبر باقجي نسر اساسي نسر مسؤوليه شارداريه او هفسروكا يعني باقجيش مرقشه لوازم انسانيتي قشي وداخوازا ما حمم ملت بمشاركه في حمله بك يعني باقجي تشكي ضروري مرقشه ريه دی کمپانی ده نشتجیان باجار جی بجدار بونه لی اف کمپانی راستی استنگیه که هات او خالا هشیار کرن آن توعیه کرن آن نشتجیان جی کمپانیین پاقش کرنه را تفی بلاف کرنا پروشورانه. از وقت جنکیش باجار عموده مدی اف انسانانا الکاری دکن و وان شار عاقشا پاقش دکن مجی خود تبلی وان کر و مدخواست اجی الکاری که وان بکم جبوگ ام باجاري خو باقش بكن جبي قماري جبي قريجي طبعا يعني بريدو يعني هفسروكي كومينا قش ملت حرب 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 ملت حري شيار كرن قنواي حملاك كله تشبب اسبهم شونم باقشي بكن ام بردريان اش كمديت حمامات زباله خو قمار خو قش خصن كيس گرما هاوینه خورتر دبه او پیرگمار و نخوشی زیده دبه هروها جئرکه هرسازی ریوبری و نشتجیه کیه گول باجار خو مقاتبه کمپانیین وسا نبستن پاقش کرن لیدوی کمپانیین شیار کرنا ملت پیرا وره مشاندن تا گو باجار جهمو آلیان و وره پاقش کرن. جوان کردی اورینت نیوز عموده. گرتیەکی سیاسی کورد بە حجەتە کۆشەڕێ خودای کریە ژە ئالیە رێژیمە ئیسلامیە ئێرانێڤە هاتە دەرەڤکردن لە گۆری ماڵپەرە نویزگەها پارێزوانên mafên mirovan a Kurdistanê girtiye siyasî Kurd yê bi navê Mensûr Ervend ku 45 rojan berî ji girtîngeha bajarê Mehabadê bi biribûn girtîngeha bajarê Meyan Davê duh danê sibehê hate darvekirin. Mensûr Ervend sala 2011 li bajarê Mehabadê hatibû girtin piştî salekê دادگه به حجت کو شر خدای کریه و لدیجی رژیم درکتیه
هەروەها ئەندامێ پەدەکە ئێرانە بووە ئەو فەرمان پێ هاتەڕاکردن. ئاجانسا فەرمی یا کوێتێ بەڵاف کرد و دو چاردی حەزیرانê میرê welatê wî Şêx Sebah Ehmed Sebah li Koşka El Seyf pêşwazî li Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û şandeyê li gel wî kir. Li gorî ku Seroketiya Herêma Kurdistanê ragihandibû dê Barzanî li gel rayadarên Kuwêtê pirsa şer li dijî Daişê peywendiyên Herêma Kurdistanê û Kuwêtê û rewşa napenan an bi destxistinê li Herêma Kurdistanê û çawaniya alîkariya wan gotobêj bike. پشتی سردان کویت ده برزانی سردان امارات عربی جی بکه و هر دو سردان جی لسر و خواندن فرمی هاتنه. هیزن پیشمرگین باشوری کردستان ایرو به هیزا خویا توپخانه لانیا شر لباشیقا ایریشی چکدارن داعش کرن. فرمانداریا الگورت هیزن پیشمرگه لیوا موسا راگیهاند کو ایواریا دهو هیزن پیشمرگه ایریشی چکدارن داعش لانیا باشیقا لدست موسل کرن و ناوند و بارگهن واندا دانا برتوپان. لیوا موسا گردی هر وها گوت کو جبر کو آگر به جهه داعش کتبو همو بومبین کو وان ترسا هیزن پیشمرگه جبو تاقینا آمده کربون تاقیان و به تاقینا وان بومبیان گلک زرار گهیشتن چکدارن داعشه. دلشاد سلیمان یک جه پیشمرگین روج آوایا یین کو لحریما کردستان شر دکر و ده شرکی در لنگوی هاتبو برین و نهاجی بحثا جیانا هفسرکتیه دکه و نهاجی چکین پیشمرگه دانیه و چکین زاوه لخوا دکه و ده بیجه. از هم پیشمرگه بمینم و نبوناجی لگل لبرمن ریا پیشمرگه نایه گرتن از نهاجی بو مزاوه. ده راپورا رود ابراهیم ده شروعه بیترم تماشا بک. اوه یکیش پیشمرگه نوروژ آوایا لحریما کردستانی ایرو اف پیشمرگه جل زاوتیه الخوکریه پشتی ویده مکدریش شر ریخستنا داعش لنحیه زمار کریه و دوی شریده بریندار بود نگه خوده و نگیوی هاتا قد کرن لی اف تشتایا نبو دیوار و پرسکریک لبادل شاد گوژیان خوی نورمال بکه و مورالی وی بشکینه. از 25 هیوه دهاز بریندار میشه زمار ده و من لنگه خدا فدای کردستانی و سری ساله که درکم 18 یعنی پیشمرگه چیجا ناشکنی سر بکن ان شاء الله و ارمی ایران نکاری از بکملینم بس خود ان شاء الله صبح زاری که من جهه بگرن. هفجینا دلشاد دگوت کیفا من نوک هر بوکه که جبر از بوکا زاواکی پیشمرگه ما رح و جان خواه دبر خاکا کردستان ده ارزان کریه. اس بي قالك يسر بلندم او ناتكو قالك او جي اسري ما حمواه دايا وروجا كي ناطر صايا الشر او نجي خوش نجي خود شر دايا او هر بيش مرقا كي بارجا كي خداي ام رحي خو في دايوي بك چاوا مالباتا دلشاد بلاوی خوشانازن و سربلندن و آمدن گوتولی برخودانا پیشمرگیان ببن وصا دوست و حوالین دلشاد جی سوزا بردوام کرنا ریکا پیشمرگیان کرن. ام ایرو پیروزبای دنوی و ددنا حمی پیشمرگین روجاوای کردستانی او پیشمرگین گو اثبات کرن انو پلنگن شیر کردستان روجاوانا برانبری اوی داعش قریش لسنگر شریده اثبات کرن انو ملت کرد یک ملت ولسر یک خاکی دیجی و او سینوره گو دجمنه ما رسماندن ما بین هر چهار پارچه کردستانی ده اوا پیشمرگین روجا آوا شکاندن. ام حمید خوازن بر ویریزی ده بکن و مدوی کردستان آزابه و از بلندم کرم پیشمرگه هم دا شکرش خوده از حمیاجی پیدا که ایرو زاوا ایشلا زارکی جی سبی وی ریاوی بکرد. پیشمرگین روج آوا روبرو هزاوان مستر دبه و رولک پرمزن درزکارگرنا گلک نافچهان لحریم کردستانی هیا و چاوی وان لریا حریم کردی لسوریه گووگرن شر خواه لجهوار خواه بردوام بکن. دبیجن کار کردا خبات و کیف و شره دلشاد به پیشمرگین روجاوار شر رخصنا داعش لحریم کردستانی کریه و نگی ویدوی شری دهاتا خود کرن. دلشاد ایرو بوی زاوه و دبیجه چقسی دجمن مویران بکه خوشبونا جیانه در حیمده نامره. جبو اورینت نیوز رود ابراهیم دوک.
آهین علی ج پنابرین سوریه و درجاهی 2 سالان خبات دکه داکو برهمین خواهین شیواکاری بده چاوناس لجبر آلوزی و روشا ویران اویک درنگ هات لی توی وهجی آهین لسر خبات هنر خواه بردوام کر و لدرجاهی دروژان پیشنگه کل هولی ر درخست شیرون مل ابراهیم پیشنگه آهین علی شوپاند و افرا پرجمر آمده بهاتنا هجمارك مزن يا خلق كردستان سوريا جبونا في كردستان عراقي قالك جوان جبركو قالك تشتين خوال لبي خوهشتنا غمگين وخمبار بونا بتايبتي خوندوان نگو خوندنا خون نگهاندن سري يانجي كسين كو ارمان جنوان هبون وهنجي بدسنا آنينا لقالك جوان جي بهرين خوا لكردستان عراقي بيك آنين آهين علي شواكاركا ارتيستا خلقا باجاري قام شلويا جهبونا خويا لكردستان عراقي قالك مفاديت لو ما افهجمارك بيشانگه بيكتينا ودبيجا كو ارمان جاوي اوا دبيشانگه ناف دولتي دجي دنگو رگين قالي خوا دوردا بدخوياني كرن ونمايش كرن از آهين عليما مواليدي نوتويك اف 4 سالي ما ام هاتنا كردستاني زفيكاريتكم بري 2 سالي مچه وزفيكاريتكم راستي افكاري قون هما قدماندي في شنغاغو ما قدماندي سر فلكلوري كرديه سر افينا كرديه بهتر تابلو خدم تركيز كريه سر جنيش بو ام حقي جني بكهنيدا وان شاء الله اف تشتشب بشتيغو انس هات ما كردستاني اس دي شغل مجي واز دفقرم از فيكاري خدكم قال لك خنا لبيش يامجي يعني بس شكاري فندا يعني قال لك تشجعنينا از دخوازم بر تشجيعها بيش بر ام تشجيع عليه ملطفج عليه وضعي مرة الفيدي تشجيع جمرانينا براستي كفنانيني ما قال لك هنا ام بيشانجي وانا بين فنانين ما قال لك مازن هنا قال لك هنا قد ما يجبر حمل شغل انا ومجالي وانا براستي قال لك كشك تخازن فيكاري بكن مالباتا وانا كي هناك عقد بالشهاده درت كذا انه كي تشجيع ديك سيرفي بابي شنجيمه بافي منا طموحي براستي از بيشنجي يعني ولاتي دربه بقدمين مش بو الاخو هلد من الدربه وبزهيفي ما قالك كشي كرد وكما في بيشنجي بقدمين هدفهم في اجو ازدكهنم انه هركه كرد كاري سري ولاتي خوراكي دهر 4 سالين درباس بويدا وهتانها قالك هنرمندن سوري چستران بيش يانجي اكثر يانجي يدن دبيجن كو بويرن خراب يلنا ولاتيوان باندورك قالك خراب لسر انجام وبرهمن واي هنري كرنا لي ببرافاجي فيكي شواكارن ارتست دبيجن كوفان بويرن دلتزين بيتر بيروكا وداهنان هنري لجموان زيدا كريا شيروان مل ابراهيم اورينت نيوز هولير ده داویا بولتانا مادا دوباره کرنا سرنوچه هزن کوبانی و جزیره گهیشتن هف و بارگاه داعش لهندری باجار گرسپی آرمانج دکن لکوبانی تقین و دو کارمندین تندرستی جیانا خوش دستان و لعفرینه لشگرین ترک دو کشتنا ولاتین کرده بردوام به فرمان اسد سرک وزیر سوری سردان قامش دو دکه و یونانستان بهتری 2000 کوچبرین سوری پیشوازی دکه بله تماشاوان هجام گشتن داویه بولتان ایرو حتی بولتان صبح هر شده بختوار